Limbano orasyon papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, na ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Tatang, nagiknokis nila ka, gapo ka nagiti putok. Anyang tandi na pasamak na. Kubarandak, mapanak itayan da burog kanti pamilya na. O sige, mapan kang arudan ang ilo. Chloe! Sa dino ti ayan mo? Chloe! Ne, rimor nga tati anak ko. Tapayasan mo ta sumungbat. Agam, jak mat nadlaw ang naglukat ti ridaw. Sa dino nga tati ayan na? Ti ridaw amapan iti basement. Nakalukat. Anda nga tadi tababa ni Chloe. Inakman kitaan. Chloe! Chloe, ha! Adak dito'y, mama. Iti armory. Iso ti ayan ti anak ko. Chloe, apay abim mabaka. Apay alinoktam ti armory ni papang mo. Gaputan interesado ka makakita kadagat idultulin ni Papang Armas. Takato, mama. Pasig amin nga kakabilag nga armas na gito'y. Di mo sagsagidan da kita. Tamangan no adda bala da. Kat pumutok. Di kay madanagan, mama. Amok tagig kami di paltog. Sipod nagdan na kami kani papang mo. Mahiligan iti paltog. Iso ada ita. Ado ti koleksyon na paltog. Sigurado lakit di. Asan alisensyado na giti apaltog, mama. Wen, apok na ita iha. Nagtarasan na nakaornong ni Papa kadagiti agkakabilag apaltog. Saan mo nga ibagbagada ita no? Da sa bali ang makangagataw. Tama ka numaysag maklaag ni papag mo. Panag ko na. Ado ti palimad ni Papa asaan tayong amo, mama. Iso anas kan adoktalan tayo. Sa anak amak asidag iti ayan da burog. Gaputag palpaltog dagiti kalaban. Burog! Kumlib kaya na imbag. Ibagam ka nilay ka, agraman dagiti duwangan nakyo. Adi da itong raraw ti ulo da. Uwan ang ilo. Inton agkul pati putok. Koberak to ida, ta umadayo da ditoy. Sana mabalin amay ramraman da. Aglalo dagiti duwangan anak da babasit pailaan. Kakadwa, isardeng yu pa lang tiyag paputok. Di kaya gastar iti bala. Tamangan numaibosan tayo. Kisilpon ko. Sino nga tamanan tayo mawawag? Di matloy. Idipak madalagan. Dayta. Saan ako na madisturbo ba Kaslan ni burog ti sumirusirip itak ka na ba to? Pinidwa na ti si Mirip. Pangkisabado. Isungat pa iso. Kakadwa, adda ni burog iti dayadak ka na ba to? Saan ikaw kawan tayo? Kat mapan tayo iti ayan na. Wan, senyor. Nagsardeng dan nagpaputok. Itan tinapinta sa gundaway ay adayo da burog. Burog! Ayabam dalay ka kandag itidwangan nakyo. Sumalong kayon. Tarasan nyo. Sa di mo nga rin ti pabaran may ang ilo. Ijekim migaw. Surutin nyo ni Panyong. Agtignay kayon. Kabayatan na nagsardeng dagiti kanalboong. Uwan ang ilo. Lay ka, ibina mo dagitid doang anak ta. Umanaw tayo dito eh. Nagtignayan da burog kan ti pamilya na. Sumalog dan diti bantay si Minuglan. Panyong, makamukan ka na kwada. Burog! Idon Placido. Iso dyan ang pukaw ka ni Burog. Umay kayo dito! Darasan nyo! Ay ayaban na iday ti ayanda. Burog! Saan?
Di kag subli ti dakas nga amom. Ayaw ka, Hilo! Biangot ka! Oops! Tantali akon. Sumublatak ba't? Ha? Nakalingat na dagos. Kakadwa! Ang lingat kayo! Pasagsakan yung dayan niyang Hilo! Panap! Hup! Nagbusi man ang nagitipaltog na. Sa anak ang makapurma dito ayan ko. Dapat ko pa ng paspasaksak na kanyak. Bulog! Umay kayo dito'y kataway ka! Ay ayaban nalatad na burogi kayan da. Burog! Saan ka nagsubli ka na kwada? Kaya kay pati pa ni pinataras mo doon sa akin daw. Ang kalbaliw ako. Pato pangkis! Lukas takot kay titi kong gunang nagbalbal! Ha! Ilay ka! Tinaray ni Aragop nilay ka ni Burog. Oh! Iti pa ng paltog ko man ni Don Placido. Ano? Iso tinapuntaan. Papatayin kayo ang ginoo! Saan? Ang Hilo! At tumanong tinapatay mo kagagad pasurot ko! Umay kayo dito, Burog! Darasin nyo! Natayan sa asawa kang ilaw. Sibyo! Pasyo! Tulungan nyo ni Burog ang mga ipanaw kanilay ka iti nakapaltugan na. Darasin nyo! Gunggulam! Ayaw ka doon, Placido. Pinatay mo sa asawa. Gunggulaman ang talikod kanya, Noko! Saan kayo ang makababa dito? Si Bibiyag Burog! Ayop ka dun, Placido! Da kayo ti sana makasubli si Bibiyag itinanggap pa nyo! Maglilat kayo sa kadwa! Di kayo parang nanakwada! Lilat! Burog! Kuburan da kayo bumaba dito! Agtignay kayo! Tatang! Apa yang Hilo? Napaltugan nilay ka. Kabayatan ti ipapanaw da kumadi ti bantay si Minuplan. Anya? Ayan da nga rin. Binayabay ida da pasyo kan Sebio abim maban dito. Baklay ni Burog ti bangkay ti asawa na. Anya? Natay nilay ka? Uwan tatang. Ni Don Placido ti nakapatay kan kwa na. Pagkadwa! Iya tinasiputa ka naglanda mo rin kami baba! Surutan tayo na! Surutan da Don Placido da Burog. Sana mabalin ang masurutan da ida iti lugar tayo. Pasabtan tayo ida! Iti kilaat pa ng panang daang hilong. Iti patpatak daranda akalapaw. Nangitunda kanya kinalaos adana. Ang lalaki di manandakas ama paspasama ka di da pagpagakanya. Ay, Diyos ko. Tarabayan niyo kumada Miguel kan Angelo. Kan dagiti kakadwada. Nadaman na kay pasungal-ngalan daman. Sino dagiti sumungan? Apay nga adda baklay jay maysa a tao. Nimit panyong jay maysa kadakwada. Slamalasin ko di adda baklay na a tao. Niburaw. Kakadwa, saan tayo na pagplastaran dagiti kalaban? Da tayo ti akin kabisado diti bantay at teritoryo tayo. Saan tayo ngay palubos at da tayo ti pagatrasan da? Pana! Kakadwa! Agatras kayo! Atras! Payo kayo! Agak rasen dagiti kalaban. Sunsunan tayo idatatang. Saan tayo ngay palubos sa may kanay ti gundaway nga umabante? Wan, Napuntaan nyo ti may samanan kadakwada tatang. Basit dan. wan, kita amin na. Nagtatarayan dagiti daduma kada kalwada. Pasaksakak ida. Ibusin da kayo! Papanggis! At tayo dito hideout. Saan kayo nagpaputok? Makapong tutak! Kasladyak mas balan di pungtot ko. Gapoy ti pan nakapaay tayo anang agaw ka na burog. Maripod ka na kiti kalaban.
Uray ta napatayumot ti asawa na senyor. Dahil tangaro ti may sa pagbungtutak. Nairamraman tiyawan basol na. Sigurado akas tauna iti pungtot kanyak ni burog ita. Iti napasamak kinilay ka. Sana kayo mabalas, senyor. Saan man? Nawayalat damang balas kanyak ni burog. Kat sigurado may ramraman kayo pa eh. Kasano, senyor? Babangan iti panangipod no na kadag iti polis. Iti dakas karamid tayo. Anya? Wah, pato apang gis. Tinapasamak kinilay ka kat sigurado agsaksitan kontra ka na tayo ni Buroga. Kat delikado tayo. Amin! Tatang, pito tinatay a kakadwa tayo. Kat manumot tinatay ka dagiti kalaban. Ngayon tarayan dagiti kakadwa na. Sa nga pulo katupat, tatang. Ado manen, abiyag tinarsing ka po iti panaglalaban tayo. Awan mabalin. Basol ni Don Placido no adumanen abjag tinapukaw. Tano saan da kumaarin maot. Awan kastoy apagtang. Adda ka din dagiti napanagkali iti pakaitan naman dagiti bangkay. Addan tatang, may salatan nga abot ti pakaitan naman amin dagiti natay. Wen, tawan meten ti ammo nagijay. Tanatay dan. Apama na may tabon tayo dagiti bangkay. Sumalog tayo nito. Sigurado mas masanayan itan ni Burog po iti napasamak iti asawa na. Nalaos itatigura na ka ni Don Placido. Taiso tinakapatay iti asawa na. Agsipngatan, ngam aging gaita, di pa'y simbangpat ni papang mo. Saan nyo kuman asagsagkaan, mama? Imbaga namat nga umiyan ni tinapanan na. Wen, ngam saan ta nga amuno sa dino tinapanan na. Iso ti pakadanagak, tama nga nun ay sarsara ka ni papang mo. Mama, nakasalikad latakan ko na ti paltog na. Iso adi kay madanagan. Anya kaysa? Madanagan aklata. Taamok, adulat ta timangkal kalaban ka ni papang mo. Day tatirigat na kin ni papa. Ado, dagiti kalaban na. Idi iso ti mayor, awan dadanagak. Taamok nga awan makaiturad idi amang kalaban kan kuana. Malaksidla ang kadagiti tuso idi akatalunan tayo. Laika, bakit? Paimata na pinanawan na kami kadagiti anak ta. Laika. Burog, ustunan. Uray agdadad amin alwam. Katsaanin nga agsuble ti anis ta asawa. Awatam kuman tinapasamak kinilay ka. Nasa panunutan. Ti kastoya na pag ti asawa na nasa loob. Awan ti mabalin tayo, Barok. Nasaan tayo mat nga igan ti biyag tayo. Burog, Dandang ilok ganda iti amin anakilaban iti bungkoy ni Don Placido. makipagladingit kami tinapasamak iti ipatpatag mo. Saan ko mapakawan ni Don Placido? Iti panakatay ti asawak Angelo. Tumuknot sa dilangit ti gurak kitkwara. Nalakalay nga mabalas mo ni Don Placido. Kasano Angelo? Babaan ti panay butaktak mo amin a kinadakas na. Kat si kanto ti agbalin nga star witness. Tapno mabalod ni Don Placido. Buwan. Sa anak amabot ang itan nga agsaksi kontra kini Don Placido. Angelo, gapo iti naramid na kinilay ka. Nakasagana akon amang ibutaktak iti amin a kinadakis na. Pato apang kisa. Gapo iti panakirangat mi kadag iti pasurot ko iti bunggoy da Miguel. Parbangon ako na nakasangpot iti mansyon na. Inayadak ni Lucarteri daw.
maturog ako ni Tisalas. Saan na mabalin na madlaw na giti kabalay ko. Kasi magpitak bundo kasangsangpod ko. Matay ta. Aha! Nauray ka matlaang asimbang Placido. Agripina, kakakayan mo asawan, saan ka ba yan naturog? Honey? Talaga saan pa'y? Tainururay ko ti sangpet mo. Oh, ang yaman na. Iti parang ipatag mo ka niyak tinururay nakpailang. Malaing ka maturugan, tamaan no. Mahay blood ka man. Talaga mahay bladak. No di mo sungbatan dagiti saludsod ko kan ka. Patwa pangkis. Hanya ka di dagiti saludsodam, honey. Kaano pa'y anak ikapeng ka iti may sa sindikato? Anya na itasaludsod mo. Anya sindikato ngay magbaga magrepina. Saan kan nga aglibak? Amumin ka ni Chloe a miyembro ka iti may sa sindikato. Patwa pangkis. Awan nagikapag ka sindikato. No sino ba tinabuto, wino nagatal, wino nagsangatidila na anang ipadamag ka na kayo. Awan kinagpaisuna. Kunak asaan kan nga aglibak? Ada igami nga ebidensya amang ipanagnak akamang ka ti sindikato. Anya. Oo, napamulagat ka. Tadi mo namnamaan dahito'y nga ibagak. Patwa panggis. Sa dino tayo di ko kunam nga ebidensya. Agripin na. Pues, no di ka mamati. Ipakitakin ka. Adto'y ti cellphone ni Chloe nga anak ta. Impasa da iti messenger na ti kung kunak nga ebidensya kontra ken ka. Patwa panggis. Agkakamakawa patwa panggis. Ladawak mo na ita. Nagwapo ako. Ladawam iti may sa apantalan asang sangwam ti may sa adakkel akahon. Kargado na kitag kakabilag nga armas. Kan adapay dagiti nakapalawlaw ken kaalalaki. Apasiga nagtagi armas. Patwa panggis. Sino tinang ipasa na italadawak iti messenger ni Chloe? Ibagayo kat itamad laang nagpapatayan. Jak ammo. Kan saan mat nga ammo ni Chloe? Nga masansan nga umawawag kan kuana amang ibagbaga nga adda idi babaem. Patwa panggis. Sobra na ita na parang padakas na kanyak. Da itang umawawag kin Chloe Agripina. Honey! Awan kinagpaisuna na ita. Awan. Nawaya ka nga aglibak ita maipapan iti da ita abanag. Taawan igami nga ebidensya. Nabanuga ka ni. Makaturturog ako. Mapantan aginan na. Aguray ka! Saan mo pa'y asinong batan ti saludsud ko? Madamdaman to na sungbatak ti amin na saludsud mo. Kaya't kunti aginan na. Apay kaya't nagma-high blood kat matayak kat mabalo ka, Agripina. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama, adamat ni Papa. Simra ka kita iti siladyo. Kat mayat ti uro kan na amat maturog. Kaputan na banog kanukan na puyatan. Isu anay turog na. O kat, nakasari tayo madlang itay simmangpat. Wan, ngamparbango na itay sumangpet. Imbagayo nga rodan, tiladawan na nga insenda iti messenger ko, Mama. Wan, napalalo ti pan nakakala at na idiimpakitak kenkwa na day jay aladawan. Di sana na nakapagulbod pa'y kada kayo. Wan, dinamag na adagos no asino tinangipasaken kay ti day jay aladawan. Ngam kinunak ajak ammo. Katya may panggap iti ginundawayan na kano apapai. Naibagayo ka di kankwa na? Wan iha, ngam naingat ang naglikodan na. Saan ko matamay papilit? Tawan mat igamak nga ebidensya. Parot putok mat inton makariing, Mama. Kabarang no agpod no kanyak.
Ayan niya tatangapong. Itay bumangonak. Awan mo't na nitidana. At da iti ayan da burog. Napanmat nakipagbantay ti minatay da. No kaano pa nga dan napatakdera kalapaw da dito kimigaw. Isumat isisinan ti asawa na. Wan nga raw. Nakasasaam apagtang. Awan ti mabalin lapok. Awan kaya. Itakadimat lang aldaw ti tabon. Wala po. Ay, sigurado. Nga aduman nga rudan ti maibuang aluan ni Borong no kasta. Lakit di apo. Yan sigurado nga adaman itan agumayab-gyub ti pungtot ni Burog ka ni Don Placido. Papa, nakaring kay matgayaman. Wen, magkikita balagaro din. Nagkakapiyak pa yan. Nasayat nga ron. Tama kapag sarita tayo anasayat. Tanya ko matipagsaritaan ta iya. Adumat dagiti kayat ko damagin kada kayo akaskin ni mama. Patua bangkis. Anya ko maita. Umuna, ti maipapan iti kinaganran na rin. Papa, kaano kayo pa nagbalin ang miyembro ti may sa sindikato? Mabalin ka di, alikalikan da pagsaritaan da ita. Amuyo, ti amok idikat nalintag kayo at tao. Abay, nakasakit di panagkunam, gapo iti naduktalan nyo ni mamam. Tanya ti panagkunayo iti bagbagiyo, papa. Nasayatak! Ato tinatultulungak. Aglano iti siyakpay lang ti mayor. Juan, agpaiso na ita. Nga mapukaw amin dagita kinasayaat yo. No maamuan dagiti tao, a miyembro kayo ti may sa sindikato. Iso nga ron, ngayon limad ko ka tayo. Nga pinilit yung tinangamuin nun ang doktor. Saan, papa? Anya saan? Idinto ta sinorot nakpa ide itinalimad aging gati nagranada ka. Oh. Gaputa adon dagiti rumrumor a palimad yo. Kas iti bagbagada pay nga adda ginuntawayan yung iti apapay. Sana ka man niya, Chloe. Awan kinagpaiso na dahi ta. Papa, awan ti palimad adi maibutaktak. Tandaanan nyo kumaday ta, papa. Bakit? Saan do kanto Apolos ang halipatan kadagiti anak ta? Ay ayatan kaunay. Nag-igarik iti sa kaanan ti mo. Tuntunak ti justisya iti napasamak mo. Balsat ni Don Placido. Borog. Umay ka na. Agahid tayo. Miguel, tulungan ko maamang tunton iti justisya para iti asawa. Wen, Borog. Sisasagana kami at tumulong. Kaya't kuwabalsan ni Don Placido. Saan lang asiksika ti agtarigaga yamang bales kinkwana. Ano tayo ang nagaramidan ni Don Placido iti babak. Kat no agtitipon ti puwersa tayo. Awan rason adi tayo tumatlayang mabales day jay at don. Dahito yapaltog ti osarag. Apang patay ka nagiti mortal na kabusor ko. Damigil ka ng kilo ti muna pang masarak iti dahito yapaltog. Placido, anda ka matgayam dito yung base. No. Itay pa'y abirbirukan ka. Abay, mailiw ka man. Adda, ibagam kanya, kapay abirbirukan na kagripin. Adupay dagiti saan ko anadamagkan ka. Oo, mabalin ka di. Adeo, at adda akulkulan tinaorno sa panunod ko. Isardig yung tidamag-adamag, may papan ka dagiti palimad kong ibagbagayo. Uray da kami. Maburibor matan ti panunot mi. Gapo kadagiti naduktalan mi apalimad mo. Pato panggis. An-anwam day tanabilag nga armas nga inroar mo iti armory. Natural na pangusarakit ti daytoy.
Dagiti kayat ko apatayon. Asino da? Nasken ka di pa ngay baga kada kayo. Agripina. Ta itultuloy mo kadilat tati agbalin Adakes Placido. Sana kadaka sa tao managtulong ka. Adda ka di kriminal asaan Adakes Abay, Placido? kriminala ka di pa nagkulamang Repina. Hani. Tasan ka di a kriminal ti pumatay? Oh, patwa panggis. Awan panawin ko makisari daging ka. Sige ditakan. Pato, manaknak. Imadayon. Hoy, Placido! Aguray ka! Adupay nagiti kayat ko adamagan ken ka! Tinaktaktakan ng Repina. Naa? Mama, papanan ni Papa? Nagdardaras mo't arimwar kan nagadupay dagiti bitbit na nga atindog apaltog. Jakab mo. Talaga nga agpakadakasan jamam. Nangalana di bitbit na apaltog, Mama. Iti armory. Ijay tinakakita ken kwa na itay birbirukak. Ay, muna yan ni Papa. Nagturad kit din niya gitugot iti kastsay. Numa checkpoint, sigurado a problema nan tumanan. Adda kanu dagiti kayat na apatayan. Isu nga intugot na jamay sa akabilagan na paltog na. Asino dagiti kayat na apapatayan, Mama? Ay, Asino dagiti kabusor na? Dagiti kadisigod a katalunan tayo? jakab mo. At dalakit ti kakadwa ni Papa saan tayo nga mo? Iso naturod latakas jay. Nangro na ti bagbagana. Asaan amabutang asumango kadagiti kabusor na. Daytoy apal tog ti pagpatay ko ini Don Placido. Nung makita Apay nga da ka dito luar. Kan nangalam ta paltog mo. ang ilo. Apay nga damat ng paltog mo. Ay kuha. Paltog daytoy ni Panyong. Nabati na itay remorak. Eso nga ginuntawayak matan ngayon igaman. Tanabayagan ajak na kaigam iti paltog. Saan mo pa yung maingato tamay sa atakyag mo? Gapoy ti pan nakapaltog mo idi. Iso adi mo kumantari gagayan pagigam iti paltog. Ay, kabalak pa ilang ti pumaltog. Uray saan ko unay amay nga to ti may satakyag ko ang ilo. Iso nga ikandak ko ma iti paltog. Borog, Nalaingak pa ilang apumaltog. pinaltugam di tumatayab ang nagbatay iti dadya sa nga kat natinag. Uray kastoy ti may satakyag ko. Kat asintadak pa ilang apumaltog ang ilo. Mabalin na natiyambam lang nga pinaltugan na dadya tumatayab. Saan ang ilo? Talaga kabalak pa ilang ti pumaltog. Natal nalat ta ti pulsok amang kalbit iti gatilyo. Alaman nga ron. Panagnagampay maminsan. Paltugam na dadya amangga. No talaga natal na pala ang tipulsong. Dayjay ka diti bagbagam ang ilo. Well, Sige. Paltugak tabarang may ayo kayo amang tadkanyak iti paltog ko. No maipakitak analaingak pa ilang apumaltog. sirigam nga ron. Bumilang ka iti talo ang ilo. Kati maikatlo a bilang. Maragrag tentay jay amang ka. Sige. May isa, dua, talo. Ikan. Napuntaam ti mangga. Maibagam ka di pa ilang. At balaang ti panang paltog ko iti imbagam at target ko ang ilo. Talaga analaing kapayla nga pumaltog. Bilibak ti kinatal na ti pulsong ako malbit iti gatilyo. Kaya't dak ka din nga ikan iti paltog ko ang ilo. Pagsaritaan min to pay nga muna kang tatang. Agiamanak. Adto iti paltog ni Panyong ang ilo. Dakayon ti mangidulin ken mangtedtok ni Panyong iti paltog na. Imayak dito'y hideout. Takayat ko ngay baga nga isagana tayo ti ultimatum.
Apan nakidangadang kadagiti kabusor tayo. Hintay to kadimanan rumaot, senyor. Wan pugak! At dada nga tapay iti nakilabanan tayo kakadwa, senyor. Dahil tati kayat ko anong talen nyo, isukag tignay kayo. Kayat ko nga damarin, mapan ka na kayo, itinayaban tayo, ang nakilabanan tayo. Kinadamot mapan niya kimigaw, kat birukan nyo ti talaga akampo, dagiti kabosor. Mama, ada na panunot ko. Tapno maduktalan tayo ti aramid ni Papa. Oh, anya man ang tinapanunot mo, iha. Mang-hire tayo iti secret agent. Amang tik-tik kadagiti garaw ni Papa. Anya. Siya kumalatan ngam di yung matipalubos asurutak iti nalimad ni Papa. Gapoy tinapasamak kanyak ini. Bayat na ita na panunot mo, iha. Adaam amo ka nagbalin a secret agent itinabayagan na tawtawan. Mabalin nga iso ti kasaritak amang tik-tik kadagiti garaw ni papang mo. Amuyo ka diti pagtaangan day chay ako nayo asigot a secret agent. Wan, iha. No kasta, hintay to nga rod kitaan ijabalay na. Takasarita tayo. Wan, iha. Jayaan ta iti dakkal a kantidad. Tabarang kayat na timang tik-tik kadagiti garaw ni papang mo. Sapay la ko, mama. Kano sa balin ataw timang tik-tik kadagiti tigtignay ni Papa. Sigurado. At damadoktalan tayo kan kuana, mama. Anya ti kunam ang ilo. Ismanlata ni Burog amadaan ni Tipaltog. Wan tatang. Takas kada tayo. Agragot mo't amang balas ka ni Don Placido. Unang, saan pa'y unay? Anay bagante may sa atakyag na. Impakita na ti kinasiglat na pailang nga pumaltog tatang. Kaya napanagmikak, anatal na pailang ti pulso na pumaltog. Anya, Napuntaan na ti tumatayab ang nagdiso iti may sa asanga. Kaya napuntaan na ti may sa amangga na imbagak at target na. no kasta, kayat mo ngay kan iti Paltog. Numayat kayo. Sa bagay, narunanan ti apoy iti barukong na. Gapo iti panakatay iti asaw na. Wan tatang. Talaga ako may gayab-gab ti pungtot na kani Don Placido. Kas kada tayo. Kayat namat abalsen day jay adon. O sige, intanto nga ro di jay kuweba anang idulinan ta karagiti armas. Tay kantan ni Burog iti Paltog. Tapno adamat pang depensa na iti bagina. No adamanen mapasamak aranget. Iti nagbabatan tayo kada Don Placido. Wan tatang. Sigurado ang maragsakan ni Burog no addan tumanan paltog na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, Papa, nagkapuan nyo? Patwa pangkis. Tunggal sumang petak na makin nyo no naggapwak. Dakas ka diti agdamag no sa dino tinagkapuan nyo, Papa? Masuro na kun kada kayo. Takas lato ti limlimad ko. Talagamat, Papa. Aday wanak man langan. Tama ka no matiswan kabay ka na kitang ibagbagam. Wino siyak man langan di pumanaw. At Papa, mabit lang. Ado pa ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Papa! Adtuyan ti tartari kagaya mapaltog Burog. Sapay la ko matagbalin ka a responsable iti panangyagam mo. Iti na ito yung armas. Nagyamanak. Tayo di kandak matlangan iti Paltog, Miguel. Kadnam naman nyo. Usarak lang dito Paltog. Akas pangsalaknib ko iti bagi. Kan pakilaban ko kadag iti kabusor tayo. Nasayat no kasta. Ita, taadan Paltog ko. Naturturudak manan. Amang ibutaktak iti amin akinadakas ni Don Placido. Uray ada private army na. Sana kun amabutang
at the private army ni Don Placido. Adda Angelo ken aduda. Amom ka dino sa dino ti pakasarakan iti kuta da. Ay, amok Miguel. Kaya't ko makita ti hideout na Don Placido, tatang. Angelo, kuna ni Borog, nga dudag ti tao ni Don Placido. Delikado. Tiyasi naman am isarong ijay, Angelo. Pagkunaan, Gaputa no adda makita da nga adda sa bali at tao am isarong iti teritoryo da. Ket patay ti dosa na. Sada iwalang latan ti bangkay na. Nakabutbutang nga ron no kasta. Borog, Talaga, Miguel. sa narumbang agbutang tayo. Kaya't ko ti mapanijay. Oray patayan dati asino man am isarong iti teritoryo da, Angelo. Nadak. Sa anak nagpakita ka na ko na. Agpaliiwak lang. Pangkitaan, noan niya ti kasayaatan nga addang tayon to. Mama, sa dino tayo ni Papa? Ada iti basement, iha. Sino ti kadwa na iti basement? Kanaan niya ti aramida na ijay. Nagayab iti upat a gwardya. Anya? Sige mama, nakdanunan ida iti basement. Saan, iha? Tamangan no agsubang kayon tumanan ken ni papam. Urayam latan ti yuuli da. Napunta akti pinintoriyak a pinaltugan amangga. Talaga saan pa yan nagbaliw ti kinasiglat ko. Nga oray no saan ko amay ingato ti may sangaymak. Borog, dayawag ti kinasiglat mo latta pumaltog. Mahuren no andan anayan ti may sangay mo. Ti kaadamanan paltog ko. Ket kasla agbudo ti dakulap ko ita amakirangat kada Don Placido. Dumteng tulat tamanan ti aldaw. Ngagkukuros ti dalan tayo kadakwada borog. Kaya't ko ano dumtang day tangal daw. Ket siyak ti makapatay kini Don Placido. Sigon tulatan, no asino ti makauna ang makapapatay kini Don Placido. Taura siya ket adadakkel nga atraso na kanya. Panagkunak, ket saan pa'y amakaanay ti biyag na. Apagbayad na kadagiti nakadadong atraso na kada tayo, Miguel. Borog, tatang. Ore kaya't tayo apatayan ni Don Placido. Saan tayo basta agbaliki? Ado ti pasurot na amang protektar ken kuana. Sa bagay, Ken saan nga taan na saysayaat? No iti pagbaludan ti pangikaruan na iti bason na. sa bagay, panawan tulangan ti mangedang Angelo. Dayatin nyo ngay karga na kiti paltog iti narkila kalugan. Darasin nyo, martakan nyo tagulay. Papa, Oh, pangipanan nyo kadagita paltog. Delikado ti panang ibiyahe kada kita na sa dinuman ti pangipanan nyo. sanak man nasurwan tamok ter aramid, Chloe. Wen awan lisensya dagita paltog. Ang mga numatili da kayo. Si kamot na tinagkuna ang may sakagan runner. Nga ba pa yung madanagan ka? Ha? Anya? Mun gayam naruwam ka niya gibibiyahe kadagiti kontrabantong armas. Nuadaman makatiktik iti panangibiyahe ka na kitang armas. Dua lang tito dua kapabasulan. Ha? Sino dagiti posible ato duwan nyo? Da kayo, ken mamam. Oh, Anya? Tapay da kami ti pabasulan nyo no kas pagarigan tamatiktikan na kayo dagiti polis, papa? kaputa da kayo lang di makamo. Malaksid ka na kiti gwardya. Asiniper akong tibibigda. Papa, saan da kami kumapagatapan? Oh. Saan niya kayat kin ni mama ama isagmak kayo? Nasayat no kaso. Pato apang kis. Sabay lang kumatagpaiso di magbagam, Chloe. Napadan ti lugan anak kay luganan dagiti armas, iha. Tiyan mo katisumat lang ti pagluganan ni papa. Saan, iha? Sa bali tinagluganan ni papam. Talaga nasirip ni papa.
Uray matiliw ti nakailuganan dagiti Armas. Sigurado asaan ang matiliw ni Papa. Tasabali ti nagluganan na. Kunana nga inarkila na tinangiluganan na kadagiti ay paltog. Gamtsak mabati, iha. Pwede kay mamati, Mama. Kaputawan mo't plate number jalugan. Lugan lakit di dagiti kakadwa na dayjay. Ngata, Mama. Iso ti atap ko. Aywan gayam, sabali man ti malagip ko. Naawagam kadimat laang itay ti kinasarita ta idi a secret agent. Wan, Mama. Kat ko na. Itay pa'y lang amang palpaliw itirwarti gate amang sipsipot kadagiti garaw itay ni Papa. Nasurutan da nga tamat laang ni papang mo. Patya ka masurutan da, Mama. Napapaan iti cellphone. Nalakada lang ang makapagpinasa iti impormasyon. Sapay lang ko ba? Tada maduktalan da palimad ni papang mo iti panang surot da kankwana iti nalimad. Oray saan kayon nga ginsayo? Tanalain kayo mo't amin ang napumaltog. Masapul at ti practice ang ilo. Sa bagay, nasaya at tamat nag-practice kayo. Tapno at dapay asumiglat kayo. Iso na lang, tamasayang dagiti bala. Angelo, pagsarding umidan nga ginsayo. Takay lala dagiti bala. Nangagyo kakadwa. Sumardeng kay kanon ngagpapaputok. Takay lala dagiti bala. Kakadwa, masapul nga gridam tayo latta kanayon. Ta sigurado asaan da tayo latta sardengan da Don Placido abiruken. Numabalin, awanen timatay kada tayo. Nadamanen pakay pasungal ngalan tayo alaban kadakwada. Masapul anaanad tayo laeng. Kakadwa, sukat na kami na paltogyo. Dagiti pasig nga kakabilang nga paltog, ti sukat ko. Tapno nataltal gid tayo amin, iti sumaruno apan nakilaban tayo kada Miguel. Nagsayatod no kasta, senyor. Wan, at dahi ti may salugan dagiti Armas. Pugak, iba ba yun? Wan, senyor. Oh, galirto ka tam. Ne, sino nga tamad na ito disturbo nga umaawag? Saan mo na nakafunbok? Hello! Sino ka? Apay nga mom, tinumero, cellphone ko ka naman muna. Anya, tibagam? Anya? Pato apanggis. Dandanin matukol ti Sara ko lang. Awan Sara! Pato apanggis ka. Sana ka sa talas. Tapno ibagam kanyak ti kasa. Wah! Pato apanggis. Agpabigbig ka! Tagdwilutan wa sino ka! Ano kayat mo? Angelo, asino dagiti dimteng ang nagdagos kadapanyong? Dagiti kakadwa tayo at taga Santa Ignacia tatang. Anya ka no tirantada dito'y kimigaw. Tapay ngay mayda. Kan manuda ka di amin. Waluda, nadamag da ka no ti panakilaban tayo anaudi kanda Don Placido. Iso ang nagdesisyon da nga umaymat dito'y kimigaw. Takayat da ti tumulong kada tayo. Anya? Wanang saan da pa'y langam mo dagigam iti paltog? Alangan mat asursuruan tayo pa'y da. Amuda ka nun tatang. Sinanay ka no dagiti kakadwa tayo. Nangalaan na nga ron iti paltog da. Paltog ka no ti maysa ka dagiti kadwa tayo. Ang napasaktan mat ni Don Placido. No kasta, iso ti nagsisinublatan da nagsursuruan. Uwan ka no tatang. Ket kunada, nakasagana damat at tumulong. No addan tumanan sangwen tayo alaban. Nalaka kayo mata nakasursuro nga gigam kadagiti nabibilag nga armas. Wan, senyor. Itatam mo yon ngay gamanda kita kan paputukan. Planwen tayo no kaano tayo manan nga arumaot kalagiti kabosor. Katirwe na may sa kadagiti baon ko ang nagbiro kiti pagnanagdan da Miguel. Sapay lang kuma, tanatuntunan dan. Chloe, ada ka matlagayam dito'y likod ti balay, iha.
Itay pa abirbirukan ka. Apay mama, ada ka di bagayo? Damagak ko man, no adan imawag ka dagiti hinairan ta nga agent anang surot itay ka ni papang mo. Awan pa'y nga rod mama, iso tiro urayat. Nasurutan da nga tamat laang ni papang mo. Kantilugan ang nagkarga ka dagiti agkakabilag nga armas nga inruar ni papang mo manipod iti armory. Diyak ka mo no nasurutan da idawan no saan mama? Padasam man kit di nga awagan ni Rex. Tamon ta no nasurutan damat laang ni papang mo. Wan mama, bayan nyo tawagak ni Rex into madamdama. Ay wun gayam, malagip ko man. Nabayag ka din asaan nga imawag kan ka ti lalaki anang ibutaktak iti palimad ni papang mo? Nabayagan mama, haging kaita, saan pangin mo awag? Nala, barang no umawag tumanan kan kay ha. No umawag man ang kanyak dahi ang lalaki, kaya't ko nga imtuodan, no ada pa managnak na maipapan iti bagbaga na aginundawayan idi ni papa. No awan pa managnak na, nariga ta basta patyan talatan ti pamabasol na ka ni papang mo iha. Wan mama. Ada mo awag, parang no to misteryoso ang lalakin dahi ti mama. Iso nga ta. Ay, saan matgayam nga iso? Sino nga rod? Ni Rex amay sa kadagiti hinayran tayo amang tiktik kadagiti garaw ni papa. Malasong bata mo. Barang no adda naduktalan na ka ni papang mo. Hello, Rex? Kumusta ti panang surot yung itinalimot kin ni papa? Anya? Ada may sa compound as sinarkanda papa kan dagiti kakaduana anang ilugan kadagiti agkakabilag nga armas? Rex, kaya't ko makitam ti unag ti compound nga ibagbagan. Bareng no adapay maamuan nyo asabali nga impormasyon apakasaknan ni papa. Nanang, handa kayo mo't lagayam dito yung likod ti balay. Apay akasla, pumuspusyaw kayo. Ada ka dirikrik na niyo. Ada paro. Tay-tay pa'y amadandanaganag. Agnernerbiyosa, sipot pa itay bigat. Apay? Gaputa, agnernerbiyosa iti makikita kada kayong agkakadwa. Kasano matlaangan, nakasalikad kayo matla amin na iti paltaw. Akasla ada pakilabaanan niya. Nanang, saan kay kumangag nervyos iti makikita yo kada kami? Jak magawidan ti agnerbyos anak ko. Takabuteng ko ang makikita ti paltog anak ko. Agner-nervyos niya akong gaputan nakasalikad tayo amin iti paltog, tata? Wen barok. Tatang, sigurado nga adda manan nga nervyos na matuntunan da tayo dito'y dadon Placido. Kat mapasamak tinadara arangat. Anya dagya putok. Addan sa kalaban. No, sino man nagiti na isarong akabusor rito'y kimika. Uy daw da. Tatang, ni Sibyo tagtartaraya sumungad. Addan lakid di manan kalaban tayo. Anghelo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ada nakita at tawag tartaray senyor. Kakadwa! Sawarin taglawlaw. Tabaring makita tayo, ti paggigianan dagiti mortal akabosor tayo. Wan senyor. Iti na ito yung manang birok tayo manan kadakwana. San tayo nga ipalubos ada tayo ti pagsanudan da. Nang runa ita, tanabibilag aminan ti armas tayo. Nanang, kabayakas lalaminin kayo. Nakadagdaga ang ti panawin. Mabuti nga at Miguel. Anya ko matikabuteng nyo. Dagiti nangag ko itay aputog. Adalaki din na isarong man na kalaban.
Nanang, uray no adda. Saan kami ang mabuteng? Nakasagana kami ang lumaban. At dalakat nga ron nga ang nervyos at kadagita amang mangag ka. Diyak kayat nga adamanan matay kada kayo, Mikael. Apay nga minada kita ti panunutan nyo, nanang. Ti panunutan nyo, mangabak kami, karagiti laban mi. Kasano nga ruda no adudang da kayaw. Uray, nanang, saan mi ida kabutang asangwan? Nakasagana kami ang makipinatay. Da italauna iti pagbot nga kanak ko. Diyak kayat nga adamay sagmak kada kayo kini ang hilaw. Nanang, saan kam to ang may sagmak iti apo ko yung? Kun may sa, nalaing nang hilo apo maltug. Iso nga awan ti pagdanagan nyo kinkwana. Napaot mo't ti panagsarsari tayo itay ka ni Apong. Wanang hilo. Napalalo ti buteng na, gapo karagiti putok anang na itay. Awan gayam, kumusta ti panang sawaryo itaglawlaw? Nakita yo kadi, tinagpaputok. Saan, tatang? Sino nga ron tinagpaputok? Madama pa lang ti panagsawar dagiti daduma kakadwa tayo. Anda manin putok. Dagiti kakadwa tayo. Isuda dagi jay. Umay ka barok. Mapanta iti ayanda. Ket amwenta no anya ti ibagana. Anya ti sumaruno nga addang tayo, Papa. May papan iti nadoktalan da Rex a kampo da, Papa. Kandagiti armado a kakadwana. Diyak paila na panunot no niya tinasayat nga ramidan taiha. Nga masapol nga ilimad tayo ti amin. Ngam dakas dagiti aramidan ni Papa. Uray pay. Ni Rex. Iso man nagtuyo ba awag? Anya nga tamanan di bagana. Mabit lang tasong batak ti awag na. Hello, Rex. Ada ka di sa bali ang natakwatan nyo? Anya, rimwar matla ang ti asawak iti compound asinar ka na itay. Sinurot yung kadi matlaang. Anya, tapay. Ado dagiti kakadwa na asimurot iti asawak. Kat nagtagipaltog da amin. Iso adi yun sinurot ida. Sige, kakadwa. Saan tayo asumarte nga mangsawar iti nakita yu itay alalaki? Ako na yung nga dapaltog na. Sigurado lakit di. May isa ka na kiti pasurot damigil na yay. Nyaman ang dagri apo itong tibagtog. Senyor, nakita min ti lalaki. Isuka di niya pinaltugan niyo po kak. Buwan, senyor. Ket natayan. Nata. Patuwa pangkis. Nasayado ka sa. Sige, ituloy tayo tagsawar. Baring matuntunan tayo merlangan dayan dagiti kalaban. Apong, apeng agpigpigirgir kayo manan. Gaputa, mabuti nga kadagiti nagsasaro naman na putik ti paltog ang hilaw. Ang ilo. Nasaysaya at sano'y paknita pa lang ni apong mo. Kan nagiti duwang anak ni Burog. Tamangan no may ramraman da, no adarangit ang mapasama. Sa dinungar di pagpaingan da, tatang. Iti kuweba, api magong. Sa dino day taakwe ba api mag-ang Miguel ang hilaw? Adayo dito ikimigaw a lugar tayo, nanang. Anya, ipandag iti adayo. Ay, hindi kaya't mabuti nga Miguel. Awan rumbang nga pagbutngan nyo, Apong. Natalgad da di lugar. Kan may sa, kadwa yung matag ti anak ni Burog. Puno, nanang. Kasaritak ni Panyong. Taiso ti may sapay akadwayo. Kanagbalin mo't nagwardyayo iti lugar apang ipanan mi kada kayo. Ni Sibyo tagtartaray nga umay dito eh. Apay Sibyo, anya ti bagam tagtartaray ka ngay masadag ka na kami. Nabaltugan nila do. Anya, nukasta talaga kabusor dagiti nagpaputok itay. Anya tiyaramidin tayo, tatang. Kasaritak ni Sibyo, taypan na daapong mukan dagiti duwa nga ubing injay kuweba. Masapol amay paknita idan, sakbay nga darangit ang mapasamag. Uwan, tatang. Umuna kami kada burog iti nakapaltugan nila do.
Sumaruno kay ton. Kadwa, sumardeng tayo pa ilang magna. Agina na tayo pa ilang. Pangpaliiwan tayo itaglawlaw. Nauli magtaglawlaw. O nilang nagitibilit imang mangag. Ngam saan tayo ngagtaltalak iti kinauli magtaglawlaw. Agsipot kayo. Tamang ano na tayo. Tikalaatan na. Angelo, natayan nilang daw. Pagsipot kayo. Sigurado nga dalang iti sinagdag iti kalaban. Angelo, dadus anagpadaya. Tanapadapos dagiti natatay karoot. Anagnaanti ado at tao. No kasta, nagpadaya na iti kalaban. Kakadwa, surutan tayo ti desdes ang nagnaan na iti kalaban. Nagpintas, kan naglawakit din na ito'y ako iba. Kasano nga taan na diskubre da Miguel kan anghelo da ito'y ako iba. Nalawag mat dito'y unag na. Taapag iso, amalawagan ti init iti sungaadan na. Kan at tapay do ababasit nga apo. Iti sikigan ti kuweba, apagsarkan pa iti lawag. At tapay dua ang nagtagder adadakkel abato ichay. Ayim, inakman kita. No, anyamat ti makita abuya, iti nagpaitan da kichay abataw. Ha? Diyos ko! Baltog mo't da kitay, aday tilingad da kitay abataw. Chloe, papanam ta nakarubot ka mat. Mabana ka balay da Rex? Anya ti ibagam ka ni Rex, iha. Kayat ko makita mat, tibagbaga na nga hideout ta papa. Saan? Di ka mapan. Delikado, iha. Taapay ko nga delikado mama. No kakadwa ni papa dagiti nakita da Rex iti unag ti compound anapan na nagsiman. Kat sandak nga anuan nga oray makita daktuman. Saan mo nga ammo no anya ti taray ti panunot dagiti kakadwa ni papang mo. Iso ako nakadelikado amapan kamat agpaliiw. Saan kayo madanagan kung nakmanan? Tsak matranta ti agpakita ka dagiti armado a lalaki a kakadwa ni papa? Kan amok ti aganad, mama. Nakauli magtiaglawlaw. Sumardeng tayo pailaan. Tagpaliiw tayo. Kakadwa, sumardang tayo pailangan ka no dito eh. Tagin na tayo. Kakadwa, ituloy tayo kagsawar. Dodon Placido. Placido, bandagiti dati ang kakadwak. Isuda dagiti adda itis masangwanan tayo, Angelo. Maglingad kay Diyos to. Magandang kayo lahat. Apay ngayon kasamang ti paltog mo, Borog. May kakitan ti justisya ti panakatay ti asawa. Saan? Napuntaan. Kakadwa! Ngayon saan ang napuruan? natin ang nagkapanti, nagpantong kanyang. Galita kayo! Wino, palisbigin niyo para! Aggusin na kiti igam da. Napalaban tayo ng gapoy tinangamid mo. Larasan tayo ba iti magnakakadwa? Napalaban na nagiti kakadwa tayo. Saan ang mabalin ada tayo ti abakan na? Makinibos tayo kadakwada. Panyagatan ti mapaspasamak itinapananda Chloe kan Rex. No nya lakit nga minan tinakapampanunutan ti anak ko. Anapan mat nakiosyoso itinaduktalan da Rex. Ni Chloe, isunday ti umawawag. Hello, iha. Kumusta kayon dita kan ni Rex? Nasayat mat mama, nauli magtaglawlaw. Napuskol dagiti kay kayo taglawlaw ti pasdag.
Agan-anad kayo dita, iha. Wan mama, awan pagtanagan nyo. Danad kami kin ni Rex. O sige nga Rodan, kastan. Bye. Bye, iha. Patua bangkis. Saan yun ay nagbagentayan dagiti kalaban? Tanakalingad naman. Sayang tibala. Amangan no maipusan tayo kat isunto mo't tibabalas na. Urayan tayo nga darumwar ka dagiti kalaban. Sa tayo tumanan nagpaputok. Nagsardengin ngagpapaputok lagi ti kalaban kakadwa. Bumalis tayo mat, nadda makita tayo kadakwana. Sumersirip di maysa. Itinaglingadan na. Matay ka. Napuntaan. Kat naudatalan. Kakadwa! Pasaksakan nyo tinagkapan di baltog! Anang baltog kiniugon! Kumuli ka. Imalis namanan. Ayop kayo Don Placido. Papatayin kayo amin. Dalbag ka, Burog! May isa ka magkayam ka na kwada lumablaban kanyak na! Pinatay mo tayo sawak. Isa papatayin ka mat. Ayop ka. Kasanungat-angatan awak to nagti compound. Nakangat-ngato ti alad kan ado dagiti kwartya iti ruangan. Ay, amo konti pamuspusak. Tapno makitak ti unag ti compound. Paulyak ni Rex iti alad. Kat pa-video kan kuana ti unag. Mapanak iti ayan. Itid ko ti cellphone ko kan kuana. Apag video na iti unag. Senyor, nagbalay na nakabusor tayo ni Burog. Wan nga rod, pugak! Isutiran tayo nga umaisalakan iti ima dagiti kabusor ngam kas lagtiwal nga aso ako magarbudan. Iso nga, iraman tayo napatayan. Matay kayo amin. Pato abangkis, timirada manon kat nakapatay ti kakadwa ka. Burog! Gapoy tararabidam! Inya babamon ti biyag mo! Asino ti kalablaban da Don Placido iti dayjaman da. Ni Burog tatang. Ah, Si Mina itay iti bunggoy mi. anya? Talaga agumay kayab tungtot na kanitong Placido. Kaya't naapatayon. Ngam saan naabas na maaramid. Gaputa ado ti pasurot da jadon. Umay ka. Agkaradap ta nga umasidag iti ayan ni Burog. Tani, sandan asar dengan apal-paltugan iti naglimangan na. Nakalapidot mo ti panang kalaban mo kanyak, Burog. Gapoy ti panagbalin mo ahudas. Siyak amis mo ti mang patay ken ka. Diyo napuntahan, senyor. Nakasat pa ilan ito nakalingad iti bato. Ngamit ti sumaruno, sigurad wag kamatayan. Anda nang pasaksak ka na kami ti sikigan. Kakadwa! Aglingad kayo! Kumlab kayo! Don Placido! Dito ikay ta namatay! Ganda ni kayo! Pato abangkis! Sana mabalina na tayo tabagan da kakadwa! Pabantuan tayo manantayan da! Bangaw! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imulan ni Rex iti na nga ito nga alat ti hideout. Tayjay. Rugyan nan nga i-video ti unag ti compound. Pakitak tumatlangan. Noan niya dagiti anta iti unag. Ada nang paltog ni Rex kat natnagiti unag ti compound nga igam na ti cellphone ko.
delikado na ito'y. Pumanaw ako dito'y. Ay, mapana ko ni Tiyan tilugan ko. Ay! Kuri ka! Naglukatigit ka, nakita ko na. Nas ka na makadayo ka daagos dito'y. Sibriya! Ay, natay lakit din ni Rex. Iti pa nakapaltog na ito'y. Adamang sursurot ka niya. Ay! Kasano da ito yan? Tatang, naulimag man ang taglawlaw. Makisinsin ni Iman ang dagiti kalaban. Delikado ti kinauli magtaglawlaw ang hilo. Pun nga ron. Miguel, umayak man di tayo niyo. Saan? Di ta kalatan. Di ka tumakder di tayan mo. Amang ano biglang agbusi man ang tiigam na giti kalaban. Nagbutang sanda doon, Placido. Tanagsardong daw ang nagpapatok. Kunami adi ka umay dito eh. Burog! Di ako pa napuntahan. Ano yun? Natangkan tumat namin ti ulong. Kunami adi ka tumakder. Iti naglingidam. Ngam timakder ka matlat na. Kadwa! Ikay tayo ang naging kalaban! Pasaksakan tayo! Ay, pasaksakan naman ang tiayan, di ba? Delikado tayo dito eh. Agkaradap tayo umakar dito ayan tayo tatang. Iti ta kalabatot kamang tayo. Intayon. Daro sa Sige. Di sugat ko. Sana ama ka. Alis tong. Iti pa nakapaltog ko. Tsaki palubos ang makasidag kanyak dagiti duwa alugan ako mamakamat kanyak. Ang mga napaltugan dak mamasik kandak. Pinapagkasta dagiti lugan da. Talaga at tidak sardangan akamatan. Anya ti ramitat. Paltugan dak lakit tinumasik gandak. Tadi damat amo asyak ti anak ni Papa. Apay nga tajak met maawagan ng Chloe ka ni Rex. Anya nga tanti mapaspasamak kadakwada. Tiyanak ko. Iso tayo mauawag. Hello? Mama! Mama! Agyaman at tanawagan kayo madlangan. Imbaglangan na extra cellphone ko dito ko-check. Apay iha? Anya ti bagam? Kamkamatan dagdag iti kakadwan ni Papa. Duanugan ti umipipos iti likodak. Anya? Sika ka di tagmanmaneho? Wan, Mama! Apay asikapay lang tinagmaneho. Ang mga numadisgrasya kayo ka ni Rex. Awanan ni Rex, Mama. Natayan! Anya? Tapay! Anyat nakatayan na, tinayran ta secret agent, iha. Pinaulig iti naladan ti compound. Tapno makapag-video iti unag, Mama. Gam nakita na kita bambantay iti unag ti compound. Kat inaltugan da nga igam na ti cellphone ko. Anya? Imbaglakit din, tata extra cellphone ko dito ko check, Mama. Uray impakaamom kanyak ti sitwasyon mo, iha. Kasano nga rin na matulungan ka? Awagan nyo ni Papa. Taybilin na kadagiti tao na asardangan da ko nakamatan. Sige, bay am tawagak manan ni papang mo. Barang nusungbatan na ti awag ko. Naulimig man ang daglawlaw kakadwa. Agridam kayo laeng. Tama nga nukilatin datay man ang dagiti kalaban. Bon, senyor. Ti cellphone ko. Paano papanggis? Sino nga tamat yung mawawag? Hindi man yung nagrepina. Sungbatak madlangan. Timirata man ang dagiti kalaban. Katanda man ang nataya kakadwa ka. Aglingad kayo! San kayo at mong raraw? San ko na sungbatan jawag nagripina? Hindi pagpaikit din ti cellphone ko. Antay na. Kakadwa! Datayo mo ti sumablat ngagpaputok! Simperkwensa. Nagring lang aruda ni ti cellphone na ngam inindap na pailang. Ni Chloe, isumanan tayo mauawag. Hello, Chloe. Mama, nawagan nyo kadimot lang ni Papa. Saan, iha? Nagring itay ti cellphone na ngam inindap na matlaang.
Una yan ni Papa. Kasano nga rin ita matulungan dak. Di mo ipalubos ang makaasidad dagiti mangkamkamat kan ka, iha. Wan mama, ngam kasano nga rin matulungan na kita ni Papa. No di naman kita sumbatan ti awag yung kankwana. Basta, dim ipalubos ang makaasidad dagiti mangkamkamat kan ka ta mga nupaltugan da ka. At amukon nga ramidan nyo. Tapno matulungan dak mama. Anya tinapanunot mo nga ramidag, iha. Umawag kayo ti pulis. Kat ipakaam mo yung adamang kamkamat kanyak. Anya? Wala nga, saan mabalin ang maamuan dagiti autoridad nga nakakadwa ni papang mga armado, iha? Ang mga no isukit di pa kay baludan na. Mama, baybayan nyo lang nga rodan na mapatay dak dagiti kakadwa ni Papa. Ay, sana mabalin na mapatay na ka, iha. Ang mauyong aglakit, di no mapukaw ka. Pues, tulungan dak nga rod. Baba ni di pa nang ipakaam mo yung kadagiti pulis, iti mapaspasamak kanyak. Tabarang nag-checkpoint na. Sige, bayam. Ipulong ko nga rod kadagiti pulis ti kadat mangkamkamat kan ka. O sige nga rodan, bye. Hello, Miguel. Kumusta kayo dito, Kuweba, Nanang? Ay, imbaglangan anak ko. Tadaak dito'y uwang-awangan ti Kuweba. Natan nati pampanunot ko dito'y barok. Tan naulimag dito. Wala. Agtalinaad kayo dito, Nanang. Aywanan nyo nagiti anak ni Burog. Ibagayo kadakwada. At di darumrumwar. Wan anak ko. Awan pagdanagan nyo. Ay wanak anaimbag dagiti duang anak ni Burog. Naimbag din. Tada silpon ni Panyong anak itawagan. Kat nakasarita kayo. Wan barok. Sa anak mit lang amabutin dito. Tadamat ni Panyong apan nakagwardyame. O sige karo din, Nanang. Umawag tumanan ka na kayo. Aguray ka, Miguel. Kumusta kayo? Hindi ta kimigaw. Madama pa lang tilaban, Nanang. Yung nagsardang ita nagiti puto. Iso anak kaawag ka na kayo. Kasta ka de, anak ko. Agsibot kayo lang kakadwa. Makisiniim tayo kadagiti kalaban. Adon tinatay kada tayo, senyor. Uray dagiti kalaban tayo ado mo tinatay. Agpapada tayo lang. Iso at di kayo kumagtakrot. Ha! Rinugyan man ang nagiti kalaban, tinangpaputok ka na tayo. Kat natamaan ni Saryo. Ibusan kayo. Ha! Ni Burog, nadidandan niyak mangag, apok ka na. Iso na inye sumirsirip. Kasla nasiputan na tibala. Nakapaglingid na takos. Saan ko napuntahan? Sidagan na iti mangkamkamat kanyak. Tulungan dak kuma. Diyak kumapay kayat ni matay. Tulungan dak, Diyos ko. Palpaltugan dak kon. Saan ama balin ama patay dak. Papagkasagtag pataray. Mama ti umuawag. Hello, Mama. Inawaga kong dagiti pulis, iha. Kat imbagak nga na umipipos kag kadwa alugan anak no kadagiti armado ang lalaki. Anya ti kunata, Mama. Patpadamag dano sa dino ti direksyon ti pagturungan yu iti andama. Tapno amuna ti pag-checkpoint tandaan. Sige, Mama. Taibagak kada kayo. Talaga at traitor ka, Burog. Dagiti kasking katirumbang nga may tapok ng impyerno! Da kayo matlaan tinangidoron kanya. Tapno sumina kada kayo. Gapo iti panang patayo iti asawa. Don Placido! Itan nga gipos nagiti kinadakas nyo kadagiti paso. Loko ka ba daya? Sang kasaong dayta! Namin ano ng imbagam dayta nga bawan mararamida Miguel! Ha! Di pagkatawaan! Sanda kami ang mapatay! Da kayo! Padulat na ti kalaban tatang. Kan pasig ng kakabilag na gitarmas da. Urag kakabilag na gitarmas da.
Saan damot unay ang nasiglat at pumaltog ang hilo? Gusto ti kunayo tatang. Tamakita kat nasigsiglat at pumaltog dagiti kakadwa tayo. Ngam dagiti pasorot ni Don Placido. Nga madalat tamot dagiti nasisiglat at pumaltog kadakwada barong. Iso nga ganad tayo lata. Naitimpre ni mama tilugan ko kadagiti panakabagiti linteg. Iso uri lapsaklat tan dagiti at checkpoint. Talaga at di taklat ta kaya tasinan dagiti mangkamkamat kanya. Papagkasakpay tilugan ko. Tapno at ta ama adaywak ita. Iti masangwanak. At dadagiti pulis. At dan checkpoint iti masangwanan mi. Sigurado ang ma-intercept itan dagiti mangkamkamat kanyak. Oh, talaga saan da mauma mang paspasaksak na tayo. Sa ligaw kawak tayo ni Don Placido Miguel, Angelo. Kaya't ko asyak ti makapatay ken ko ana. Tapno maibalas ko ti panagpatay na iti asawak. Sige, dita kayo. Siminan kadata ni Borog tatang. Nagpadaya. Jak ipalubos nga iso ti makapatay kin ni Don Placido. Siyak ti rumbeng amang patay kin ko ana. Gapo iti kaadon nga traso na kada tayo. Saan niyo kumapagin nagawa na patayan ni Don Placido tatang? Saan lang nga na kami kiniburog tagplan-plano amang patay kin ni Don Placido. Ado kami. Para kanyak. Nasaysaya at nsumbatan ni Don Placido iti korte nagiti pasol na. Gusto timbaga ni Apong nga dalinteg amang husga karagiti pasol na. Paano abanggis? Di kami palubos sa da kami tiyag sanod. Orayan niya ti mapaspasama ka. Makinibos kami kadakwada. Ni Borog. Isuyagin lalaing agarudok ngumasidag dito ayan ko. Nasiglat. Nagtulid-tulid na kasla nakita na tibala. Nagturong itayan na. Kakadwa! Managbagan tinaglingadan ni Borog. Saan tayo ngay kaniti kung daway na makapaglibas? Narabsak matlangan ti checkpoint. Dagiti mangkamkamat kanya kita iti delikado. Tayjay, agpipinaltugan dagiti mangkamkamat kanya kan dagiti polis. Daytan ti dakkel abidot na. Agpatingga itan ti kinatakas na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Sa dinuwatan kinagtulungan da tatang ken Borog. Kaya't da pagin nagawan ti biyag ni Don Placido. Timira man ang dagiti kalaban. Kat adda napasag akakadwami. Kakadwa! Aglingid kayo na yung bag. Saan niyo abas na itong raraw ti ulyo? Si Mirip di may sa'y tinaglingadan na abato. Napunta ak, kat naudatan. Kakadwa! Ika di nagkapuan ti Patok! Mapantuan niyo! Para! Mas pasaksakan ako. Sige! Delikado ak dito ayan ko. Agarudo kak na umakari ti paglingnan. Sa di papanak. Agyaban ak ta nakasangpat kamatlaang nga si Bibiang Chloe iha. Wan mama, ngam na diyo imbaga kadagiti pulis ti sitwasyon ko itay. Kat amang ano napatay dak ko man. Nangagkoy ti radyo. Nga addan natay kadagiti ng kamat kan ka iha. Gapot pan nakipinaltug da kadagiti pulis. Gunggunada ah. Ngam, nakamagmatlaang dagiti pulis dagiti daduma. Kat iti pan nakakamag da kadakwada. Napilitan daan nagipudno no asino ti pangulo da.
Asino tintududa Pangulo da, mama? Ni Papa Iha. Kunak tupay. Sana ka nagbidot iti atap ko nga ada private army ni Papa. Napilitan da pa'y anagipudno kadagiti pulis no sa dino ti hideout da. Masakol asyak ti makapatay kini Don Placido. Tapno maikak iti ustisya ti panakatay ti asawak. Ijaya banda ti nakangagak itay ti boses na. Agarudo kang ama panijay. Barang matyambaak ti karasaan adon. Papatayan ka Don Placido. Tabarang masabsaban matan ti gumilgil ayap agurakin ka. Kakadwa, nakisinim manen dagiti kalaban. Tawan manen sungbat ti panang pabantu tayo kadakwanay tayo. Adun tinataya kakadwa tayo, senyor. Oray dagiti kalaban, adumat kan tinakita kadatay kadakwana. Isu apatas lang ti laban. Ngam santay ng ipalubos. Ngay suda ti bangaba kiti daytoy alaban. Wan, senyor. Saan ang mabalin ani Burog ti makapatay kini Don Placido? Masapul siya mismo ti manggudas kin kuara. Miguel! Oh! Oops! Oh, tanda niya man na. Bagta nakalingad ang ladakos iti pa ng pabantukan niya ni Don Placido. Umalis ak mut. Oh! Teka, padaman din na pumunta ka na kuara. No talaga na turag ka. Lumar ka tinaglimagam tagduelo to. Ah, karkarito nakitimay sa duelo. Sanak nga lilawan Don Placido. Amok anurmuarak nito naglingadak. Paltugan nak adagos. Saan ka nga alilakon? Lalaki ti lalaki. Lumarta ka dagiti naglimanga ta. Anak ka nga to ti mata. Bilangan na tanto. Gat iti may katanglo abilang. Agin nunatang agpinatog. Sige! Awatag tikarit mo Don Placido. Tapno malpason dagiti kinadakas mo no papatay ka. Patayan ka! Awanan di ado asao. Mandarum nga ro din dagiti pasurot mo nga isardengdan. Dagpaputok. Taramidek met kariti kakadwak. Kakadwa! Isarden nyo pa ilang tiyagpaputok. Tapuyaan nyo ti pa nagduelo me ni Miguel. Oh, Angelo, Burog! Kanda kayo amin. Isardeng nyo pa lang ti makilaban. Da kami kini Don Placido taglaban. Katbuyaan nyo ti panagduil mo eh. Nagadudag ti lumablaba sa patrol car ti pulis, mama. May sa ti pagturungan dagiti aglabas a patrol car, iha. Sa dino? Iti mapan iti hideout da papang mo. Pagkunaan nyo nga isot pa panandag iti limabas a patrol car. Nangag ko iti radyo. Mapandarautan ti hideout nga inkanta dagiti nakemegda kakadwa ni papang mo. Siyak ti rumbang amang patay kini Don Placido Angelo. Kayat ko nga ibalas ti naramid na iti asawak. Bayam ani tatang timang peritus ti siya tinapasama kiti asawam. Pabusoyan tayo ida ngagduelo. Wanangam napaglan at traidor data Don Placido Angelo. Di na kayat ti maabak. Isu delikado ni tatang mo no agduelo da. Pues, siyak nga rod ti makidduelo ken kuana. Anya, takayat mo ka di asik ka ti matay Angelo. Nasigsiglatak a pumaltog ngam ni tatang. Isu asyakon ti sumango ka ni Don Placido. Mapanak itayan ni tatang. O tatang, Angelo, apay nga may kaditoyan ko. Kuna ni Burog ang napagklanda traidor ni Don Placido. Isu adiyon patuluyan ti makidduelo ken kuana. Angelo, tsak kayat nga ibagana at akrutag. Kat nalpas kun nga inawat ti karit na ngagduelo kami.
Ngam tatang. Aggagatilan ti ramay ko amang kalbit iti gatilyo ti paltog ko. Amang godas ken kuana. Siya kung timang sango ken kwa na tatang. Diyak kayat amapatay na kayo. Anya, agdwa-dwa ka kadi iti kabalak. Saan man? Ngam da kayo lang tinagkuna. Anasigsiglatak ngam da kayo. Pues, siyak nga rod tirumbang amang sango ka ni Don Placido. Oh. Sige, no isuti ko nam. Pagustuhan ka, Angelo. Si kangarod ti lumaban kini Don Placido. Miguel! Ita! Mabalinta na rugyan, di pa nagduelo ta. Agkitan ta rumor, kadag iti naglingdan ta. Agbilang iti talo. Maysa! Aguray ka, Don Placido! Adakid daw ti anak ko, ane Angelo, nga ison timang sangukin ka. Total, agpadpada kami met amortal akabusor mo. Kayat ko pa'y nga iso ti kadwelo. Tamo ka nasasagam to ang makitam. Di pa nakapasag ti anak mo. Malipod ka nagitimak. Dahil Angelo, inawat na ti karit mo. Angelo, agpanunot ka kuma. Nusto ti aramidan nyo. Apan nakadwelo yo kini Don Placido. Adoon na yung tetraso kada kami dahil taadon. Isarumbang lang agpatinggan ti kanadakas na. Tapno agtalnamot ng tibiyag tayo. Tanam na maon nga ta, ading agtraidor ni Don Placido. Iti pa nagduelo yo, Angelo. Dua! Hindi may katlo abilang ko ang hilo. Aggidan ta rumar kadag iti naglembangan ta. No saan ka na malapdan? Kat laing mga rod ti makilaban, Angelo. Di ka matanagan, Borog. Siyak nagbaligi iti panagduelo mi ka ni Don Placido. Rumwar. Nagbayag ka. Agbilang ka kon. Kalo! Siya ako tinagbaligi. Ayop ka, Don Placido! Talaga traitor ka! Kulang tupay! Ada kami tagbaligi dinadyo yung laban! Kakadwa! Banatan nyo kayang naging kalaban! Ano? Chloe, iha. Oh, apay mama? Imawag ni Sargento Guevara. Kat kunana ang nagbaligi daan ang raot iti hideout na papang mo. Kat damdama aganda no sa dino itati ayan ni papang mo. Anya? Lukas ka. Napasama kan tinadara arangat itinapanan mi kin ni Rex. Wan, kat ano ka no tinatay. Dagiti na ka magda si bibiyag. Intoduda ni papang mo. Nga iso ka no ti among da. Sigurado lakit di amabalod manan ni Papa, Mama. Sana makasinag ka, Miguel! Ito yan, danghilogan burog. Papasag ka ni tinagakakadwa. Nakutawan sartay. Apanang pasaksak tayo lahat na kanakana. Umasidigat, tauluyang ginan! Ayop ka talaga, Don Placido. Traidor ka. Ay, tisugat ko. Nakadakdakas ka unay, Don Placido! Pato ang banggis! Ambo, madadagdag sa paingam ni Satanas! Nga binaramid mo lahat na tinakikadwa ka na ang hilo! Patayon ka! Saan ka na kumarin? Awanan ti laban mo! Gandi mong pilitan ti mga alay ti paltog mo! Tamay sa laga kalpit ko matay kan burog! Ayop ka, Don Placido. Huwas ka. Basta ti laban! Di pa naghudas! Gatangay makita ka marigatang kayo na yan! Patayin kayon! Tapos ang kayon nga agrigat! Saan? Di na kami uluyan. Matay kayo! Sikat matay! Naikarigat ang pelaan. Napaltugan ni Don Placido. Angelo, naipuruwak ng tigam na pala. Patayin mo!
Wan, taklog patinggan ti kinadakas na. Saan ang ilo? Di mo batayan. Saan? Miguel, linakdam ti anak mo ang patay kanyak. Tatang, apayad diyo kayat nga uluyak na ito'y Don Placido. Gaputa agama kayo. Isutipod no nga, ma'am. Angelo. Miguel, Sana, nasaan ang anak ko na Angelo? Miguel, Isuti bunga ti pananggon daway mo itinay di asawak ani Amira Don Placido. saan? Tagmusin na ng titigam na giti kalaban. Isardeng yun tagpaputok! No diyo kaya't amatay ni Don Placido! Isang ng iyong kalabo! Mga dumapong sama! Tatang, agpada kami. Nga doon tinagsaya-saya dara ka na kami. Tulungan na kami. Taon ka na yan! Ang ganda kini polis! Dagiti pulis. Katakan ano na. Saan nyo nagandaton ti lumaban Don Placido? No diyo kaya't amatay kayo amin. Sumuko kayon itinagan ti lintag. Ikaro yo dagiti basol yo iti pagbaludan. Hello? Sino da ito'y? Anya? Pulis? Apay, sir. Anya, di ba kayo? Imawag kayo. Anya? Di asawak. Ada iti ospital tanapaltugan. Sige, sir. Umay kami iti anak ko itamat laang. Bye. Mama, Diyos ko. sino di mawag? Pulis, iha. Kat ko na napaltugan ni papang mo. Kat ada ita iti ospital. Ani? Oh my God. Inta kita ni papang mo. Mama, ado dagiti nagsardeng a patrol car ti pulis iti Ruarte Gate. Oh my God, iha. Sangun tayo da. Kat damagan tanoan niya tigagara da dito'y mansyon. Kunak nawan ilimlimad diyo kanyak, apong. At amat kayam. Kunak na pudno amak ni Tatang Miguel. Ngam, saan mat kayam? Uray siya kapog. Kat saan kong amo tinakataloy mga apalimod ti kinatao. Nila ang tatang mo kanday di Amira ti makamo. Iso anas daawag mo't unay itinaampa. Asaan anibigel ti punong ama. No sana bimalat iti ni Tatang. Napatay ko kumantipod nung amak. Sigurado nga idiretsyo dan tulak iti pagbalutan no umimbag ti sugat na ako. Takunan ni Borog, ang nakasaganang agbalin at testigo. Kadagiti amin a kinadakas ti sigod nga among na. Kaya't ko kitaan ti amak. Nga orin wadan to niti pagbaludan, apong. Sinvergüenza. Jaklaim pagarop ang nakadakdakas kamat gayam Placido. Pudno gayam timbaga kanyak ididay di misteryoso a lalaki nga umawawag kanyak, papa. Nga daginon dawayam iti ababae. Kat ni Angelo ti bunga ti kinaayop mo iti day di Amira sigod a katulong tayo. Babakawan na ko, ma. Nagigyak mo, akasto iti pagbanagan tayo amin na kinadakas ko. Amin a kinadakas. Kat ada pagpatinggan na, papa. Di na panunot dayta. Apaman nga umimbag ka. Idiritsuda kanto niti pagbaludan Placido. Tanakasagana kano ni Borog nga agbalin asaksi ka dagiti amin a kinadakas mo. Parwarandak nito'y. Saan ko ka ti mabalod? Tanatuog nito'y. Parwarandak ka. Don Placido. Angelo, may sinarungkaran, hindi pagbaludan anak ko. Don Placido. Karong mitanda giti nagkado abas basol na ayok pa. Pakawanan na Miguel, no ginundawayak manday di Amira. Ngamsan kayo ba'y nga agasawa idinaaramid ko, ti kinaayop itinay di Amira. No saan lang agapo, kinangil. Adayo ko mapakawan ka Don Placido. No kasta, mapakawan nagmadlangan, Miguel. Wan,
Masapol nga ikarom lata dagiti basbasol mo. Natuog tagyan di pagbaludan. Tanapatas ako nini. Ano sa inyo? Tatakayumot lang tinangaramid iti kastoy ang nagtungpalan nyo. Anghelo, pakawanan na kumaha, anak. Utang ko tibiyag ko kada kayo. Oh, No pa'y ti kinadakis yo ti pinangmuli yo kanyak. oh, Agyaman naklata kada kayo. Tanasirayak tilawag. ang yaman ha, hindi pa nang bigbig mo asya, ti amam. Ngam di na kaya't asawan. Anawas-wasan tinakatalimang aguray ti baro kong may kanatatang. Oh, Wen, sapay la kumata iti panaglabas to. Dagiti aldaw. Kat ino tumatla ang agmaumaw tinakatalimang agura iti baro kong Placido. Nang runa, no makita mintutin ino na panagbalbaliw yo. idabay. Kaya't kondag balbaliw, Miguel. Nangruna kadadamat gayam lalaki nga anak ko. Pakawanan na ko ma. Anghelo, anak. Wan, ikarok nagnibas-basol ko iti pagbalunan. Tabarang iso ti makapagbaaw iti nakaitalimang agora iti barokong iyo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.